central office ti DPWH. Handa mabaling nga punduan. Gapuna ta provincial road. So nga ti advice da kanya kini di dua kami kini bise ti kunada mas hapon nga i-convert yu DJ kalsada at baglin nga national may convert nga national tapno mabaling nga punduan no pati national government no provincial road lata deta narigat at dakkel mati kwarta ti probinsya digeti na ipagada kaya iso nga daw pelan di kwaidi ni aputural ba bukal pela idi iso na ibaga mi pwede pinakai kuha na di pinaka-convert na kuma dito pinapintas no kwa diyan no may convert nga national agbalin no kwa nga ma-maintain ti national government. Ngam datay nga lokal gobyerno mayor no antoy mauray ti tulong manipod ti province ana dagiti long term solution. Tera rami dimilta mo pa nagsisistaka. At awang ti umanay nga pundo may bus madami. So nga ti kung magsarita kami kanang ti barangay official. Sublita kami digiti bayanihan ko na. Pag titinulungan tayo tumulong ti municipal government. Hamot nga ron kami may sa tulungan. Hamot may sa dudwa nga barangay. Adumot din kita kasapulam tayo nga barangay. Hanggang umanay ti kwarta tayo. Laing kita. Ti kwarta ti gobyerno, municipal, adumot ti pakailatangan na. Yes,